Meningke narok semeno cini u exam subject dio tai deputy PO ni exam jeta 9 tarik ang nanitong mani je cancel ang mani abo tabuk jeng komiti kata abo date rok je reschedule ang mani abo rok tuyoy exam rok tuyoy narok no briefing kaina ni bagay jeng oro pai mani ani loge tongo o cini Nores Jamatia bo ke IFS bo chini board ni member tai narok Simon chini Dr. Pathosar bo chini board member tai chini bo EO RD bo Dilip Bormon bo chini board ni member to tini main inke jeng decide kai ka immediately exam kainani to jeng tentative date tabuk ang director school education by kok saka jeng 14 tarik venue rok ni bagay inke citi suina ni nangon rok Simon school colleges rok kabangma venue 71 venues tong mani inke aborok ni inke chini onek ta inke chini direct control ok ba jeng buino nirbor khai mani ba jeng tentative date tenai jeng fix khai mani ke 14/7/2024 but kok salai ka inke tabuk u date on no engnai 14/7/2024 inke next reschedule date oro sana ni muchungo admit card katal issue khai jaglak kacham admit card bai no engnai tauk porjonto je admit card rok thik khaina ni tongko songsudon ang yakho age jeng time ro pro o khai slap ya abo hai rok bakabang ma tongko narok abo tawana di narok ulok qualify engka jeng abo thik khai manano osubida kroi tabuk je narok ni admit card je tong mani hai abo admit card o jemon ST ni jaga ST ang yawa UR suika chinti prasarok bacheng last moment khana porikha engke tini se print kare woi nayo inke nukjaka o bul se blane inke aborok correction ni bagai chini thani request rok kabang ma phayo tauk apatato joto correction kaina ni inke onek time taisan nangpinai asik time karoi ka bachini yago jeng admit card rok tai correction khaya je tauk tong mani haino abo haino jeng consider kainai to admit card katal issue engjaglak tai narok Simon narok ni porikha center ba आगे जे नोटिफाई अंग मनी आरो नो अंगनाय टाइमिंग ब एकी टाइम नो अंगनाय 14 तारीखो एकी जगह एकी टाइम एडमिट कताल ब नरक नरो जागलाक ताई आगे नि नोटिफिकेशन हाय नो परीक्षा MCQ सिस्टम नो अंगनाय किंतु जों कायसा कताल इंट्रोड्यूस कायका ताइसा ट्रांसपेरेंसी नि बागै जों OMR शीट इंट्रोड्यूस कायका नरक नि आंसर इनके OMRC to jeng nanai age inke question no direct tik khai taisa jeng question pirong nanani tong mani tau abong yawoi onno competitive exams rok jeng nukha bank rok SSC net SLET rok bibinno je porikha rok pan tabuk abo OMRC to now inke jeng bu OMRC introduce khai ka question rok la age ni system hai no syllabus kuno change ingya age je syllabus notified ing mani abo hai no tai chini 100 question je tong mani abo hai no 100 question no ngai MCQs only difference inke OMR sheet oro angsan ni muchungo chini borok rok first time jara OMR sheet by porikha ni thangnai rok norok abo kisa OMR sheet by bahai ke abo khai marking rok khai abo norok kisa naidi YouTube rok betongo OMR sheet o marking kai nani ke by roll number rok kai by answer rok marking kai narok practice kai nai mano abo jeng bemne instruction chini website o upload kai nai narok model OMR sheet jeng upload kai by ke narok roll number ba answers rok narok runai abo jeng website o runai tai kaisa oro clear kai nani muchungo chini jara written pass angai interview ni bagai abo jara select ngai rok personality test ni bagai borok inke jeng
आगे 50 marks tong mani ingke tabuk 50 marks ya tabuk 15% se khainai jeng Supreme Court ni order tongo ingke a order ni anusare no personality ba interview test ni jeng 15% ni mark ni slai kabang reya jeng 15 marks yaitu written 100 marks tabuk interview ingke 15 marks ni engnai age 50 mark tong mani tabuk 50 ja tabuk just 15 marks tai interview personality test abo fully jeng chesta khainai under CCTV surveillance joto interview personality test pro abo CCTV coverage khayai no jeng khainai tai au tabuk je mistake kotor je abo repeat engya tei jeng oro head officer strong room kaisa 24/7 round the clock security guard betong nai CCTV monitoring betong nai chini question paper ong thung ba joto confidential papers exam related strong room ono jeng ton nai tai yang ton ya oro strong room kaisa ono jeng ton nai omborok no sathai norok just singna nirok tai tongke tabuk interview aboki tabuk ni o subject uni ba wishmi de ngai na bustang agriculture ro obahai ro abogoda tabuk ingke jeng oboni bagai jetu Supreme Court ni order se tongo 15% ni besi manglak ingke asa kayo onno joto exams rong ni abohai tang ni simi je exams ngai rok asa kayo jeng abohai no khainai karon ingke